Kua uru a Rangi Williams ki ngā whiringa whakamutunga o te whakataetai a ANZ mo te whakataetai ipuwhutu pōro o te ao. Ka riro i te whakaihuaka te 25 mano tāra me ētahi tīkiti ki te whiringa toa o taua whakataetai. He kaia ko hoa hoa Rangi Williams ki konei ki te whare wānana o Wairaka. Engari e tāna i tētahi oranga hau mōna. An opportunity for to change the life of myself and 3 friends for winning those tickets. Kua uru a Rangi Williams ki ngā whiringa toa o te whakataetai pōhiri i te ao a ANZ. Ara ko te kaupapa me pēhea e pōhiri aia au te aroa ki te ao i te wā o te whakataetai kapuwhutu pōro o te ao. My name is Rangi Williams and I'm a lecturer at Unitec and come from Palmerston North. Ko tāna me whakatū i ētahi papatoa i ki ngā wāhi tākaroa i ngā kēmu. Engari, he papa e tāpiri ai ngā toi ana tāngata katoa o te motu. Then we'll bring them all together for our international visitors to see. We can all express our creativity and especially through paint and colour. It helps to brighten up people's lives, it helps to brighten up the community and it gets everybody involved. Aha koa pai ki aia ngā tīkiti mo te whiringa toa, ko tāna aronga nui ko te moni hei hoko whare mo tōna whānau. It's a deposit for our first home, so it's something that I'll be working with my whānau to establish up here in Auckland. Hei tērā wiki ka whakahuahia mēnā ka riro iaia ngā moni hei hoko whare. He ara kua roa nei a Rangi e hi koe hiana. Rā pāra tā whai te karere.